نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينا، فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna-muna puas pamuji serta pagsyukur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, amuin nakasud kita papanghidayat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, nakatayma kita niyo sin agama niya, munayin agama Islam, bang bukon dahing hapar sababan sin panghidayat niya, na di kita niyo makasud palaun sin nikmat sa lagu-lagu. Asabab yan subay hadya kita daran nagsusukur kaniya dahil hawaktu pa waktu sa lugay yaunin pangannal halawm sin bigi jantung na ito. Manjari niya in pangadyan na ito hawaktu in insyaallah subhanahu wa ta'ala dahil ha suratul A'la, amuna inin surah landuk kaugan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam daing hakaibanan surah. Karena muna roon hayni amin dia aksesin Allah subhanahu wa ta'ala manasbi kaniya, serta doon hayni damikyan biyaita sin Allah ta'ala in sifat niya amin nakalabaw, nakataas, nakataimbabaw rin katan mataas. May sabab sin Allah ta'ala in nagaamulahi kato taniw katan. Allah ta'ala in nagaamulahi hakatan sin pia panjari niya. Amin wayroon malipas hambuk dahing hapia panjari niya, katukbalan niya sing katan kakukunahan sin tiap-tiap hambuk pahambuk dahing ha mga pia panjari sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Lamud na kita niyo rito. Na doon hayni aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala tagnan na to, sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a waja'alahu ghutha'an ahwa. Dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala impamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin manasbi patuhan na to Rabbul Alamin lapay ingkataniw katan umat niya. Amin subay na to urulon singuran impamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakatan simpiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo. Sababin pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia aksya magpasampay pa umat niya. Sin uno-uno na pangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala sibu dalong tatawa sibu da piang daakan sin Allah ta'ala ban piang langan inian mahinang nato karwarwa ibadat bang nato akarun
in katan biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Panasbi pa Allah subhanahu wa ta'ala in pagtasbi pa Tuhan na Rabbul Alamin katan simpia panjarin niya mananasbi pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amu pa ka in kaya papanjarihan sin Allahu Ta'ala suara tingog biya kato, iwan simod biya kato, misan inway in katantan mananasbi pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Parman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. In katan piyapanjari sin Allah Subhanahu wa Ta'ala daing namayan haamuin maghiwal iban sin nagduruhong inyan katan na nanasbi pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ubusin sila yaon katan wayroon yaon kapaiddahan kanila jumato in panasbi nila. Buat malayng kaning kita ni manusia labi-labi na to ummat simpamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam di lupasun sin Allah subhanahu wa ta'ala impanas binatu harap kaniya. Na ini, dahin ha mga sabab yadto, lando maug in Rasul sallallahu alaihi wasallam, hasura ini. Intanda niya, wayroon dahin ha mga ruman, sin waktu kabuhi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, buat malaingkan in sura ini pagbasahon niya hasambahayang labi-labi na tuod sambahayang witir. Amin biyayta doon hayan in Rasul sallallahu alaihi wasallam basahon niya hapanagnaan rakaat in sura ini hikarwa rakaat basahon niya in Qul ya ayyuhal kafirun pagubos bang niya hitindog na inhang karakaat basahon niya in Qul huwallahu ahad inyan hawitir. Damikian in sura ini pagbasahon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha'idain amuna in dua hari raya puasa iban sin hari raya haji. Damikian in sura ini pagbasahon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hakamatauran sin Jumaat sambahayang Jumaat asalugay sin kabuhi niya. Asabab yan bukon sa jaruunhan sampai biyayta sin mga kaibanan ulama bang aon pagpunpun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ibang mga kasahabatan niya amin mataod doon haon pagbasahon iparungog sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha amin nakahadir in amin sura ini. Amo yan in kalagbuan lang tahangkan in Rasul sallallahu alaihi wasallam lando siya maug hasura ini. Nabang in Rasul sallallahu alaihi wasallam maug ha ini subay nato da isab ugon. Amuin misan bukod na hasambahayang na labir marayaw bang kita mamasa kaniya pangannalon nato in kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala labiro wa na tuod bang siya nasabot di halawm ini amin pangannalon na to yaon hatihon marayaw hasupaya in yad to katantan mapuso na to in sa lago-lago pahala biya na simbiyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam la taqulu alif lam mim harf bal alif harpun lamun harpun wa mimun harpun. Amin ayaw kalong niya magpikilan bat imian kau alif lam mim bat inyaw hambuk da huruf. Sumakawa in alif yaun huruf, in lam yaun huruf, in mim yaun huruf. Na in tiap-tiap amal sin
ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam inyan tungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala amin mamamas sa sing Quran in tiap-tiap huruf yan hangpu dalam sin hangpu lipaton pa sin Allah subhanahu wa ta'ala makapitong atus na inyan katantan suway natuugon marayaw biya sin pag-ug sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jari niya, ubos biyay ta doon haon, sumuno ayat, ubos sin sabbihis marabbikal a'la, alladhi khalaqa pasawwa. Pag ubos, piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala, yung kataan piyapan jari niya, lamud na kita ni uruun. Khalaqal makhlukati jami'uha. Piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala katan makhluk. Sarta doon haon, in pagpanjari niya, amoy in piyatutup niya haamin katan piyapanjari niya. In uno-uno na parsukuan sin tiap-tiap hambuk deng ha mga piyapanjari niya, aun pa kaniya parsukuan. Sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan indayng ha mga pag katilos sa sin Allah subhanahu wa ta'ala mang ini jaga hilong taha amin piyapanjari niya katan. Inyan katantan jujukop sin Allah subhanahu wa ta'ala pakanya imparsukuan. Biya sin kita manusia auntod tartanto siusuko kato. Iban di kita umatikat madtupa amin bukon sukuta. Damik yan yung mga kahayup-hayupan, damik yan yung katumbu-tumbuhan, inyan katantan, pandikalin Allah subhanahu wa ta'ala, nagpaamo sin tiap-tiap panjari niya, at tiap-tiap parsukuan pa kaniya. Inyan di na to puting, at tawari kita niyo makaiyan, mag-angan-angan si mga pakaradyaan niyon. Sabab may ta, in Allah subhanahu wa ta'ala, riyayta niya, sumuno ayat, alladhi qaddara pahada. In katantan piyapanjari niya, tiutunyukan niya pakanya sin unuin hinangon. Iban in katan niya to katantan, hikamumpa at patiap-tiap, tisulakan sin piyapanjari niya. Bihan. Naban kita mamintang, di na kita magbisara sin tungod kato. Umatod kita sin sakbot. Amoy niya on timubo isa-isa niya. Daing gaos iban ini kaya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magpaon ka niya. Amoy isa-isa niya timindog. Gumawa daing halom sin lupa. Mananap amoy gamot niya rito hababa sarta. Lumasot na pakuha mariin ini dahon niya. Sampay sumulig siya. Inyaon katantan mga katotay manghuran. Kaya ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pagsulig sin amuyin. Ini dahon sin amuyin kahuyaon. In pagtaas niya. Iban sin dahon niya. Katan mayta. Sabab in Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon malipas kaniya ring haamin uno-uno na piyatubo niya. Iutang tabi hambuk kahuy yaon. Kaya ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala ang pilain taod sin dahon sin kahuy yaon. Iwan kaya ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagpakpak sin dahon dahing haamin ini batang niya yaon at tawaring hasangan niya yaon. Iwan kaya ingatan sin Allah ta'ala hauno siya mahulog pababa nagdaraob ka atawa nagdaraya ka. Atawa haring hapit pakain kain ini tangkop niya. Pasuwangan pasadlupan pauttara pasatan. Yan in kapandikal sin Allah subhanahu wa ta'ala katanpi panjarin niya. Ini hambuok daing mga subay na to pamintangan. In kita niyo, amin dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala nakawidda daing hakatan nikmat, hangan sin piya panjari, amin piatindog kita marayaw bihan, mamanaw-panaw marayawin hantang niya, timindog harwasiki, amin doon hayaon, marayaw inumbang payaw, umalop, timikang sinsiki niya,
harap pakain niya na maksurun. Inyan hambuok daing haamoy insuway hadya kita tumukbal sin panasbi patuhan na to Rabbul Alamin labi luwa na tuod pagsukur kaniya dahin ha mga piyapanjari niya amuin piyabidda niya biya nakato niyo. Na doon na yan mga katawtay manghuran, in amuin nasabot tahayin doon tungod pakahoy amin biyay kato laong niya walladhi akhrajal mar'a in amuin katantan aun doon kagunahan siya ipatun iban kagunahan di nakagunahan ipatun yanin Allah subhanahu wa ta'ala siya in nagpatatup sing katan pakaradyaan di natulong ta in kita makauno maka ini tilusahad to katanta sabab aun dahil mga piyapanjari niya rin tamisang kaingatan ng hauno na kabutang doon na yan biya sin amin ini hambok pangadjian lang ta amin ud hambok waktu biya agad sin Jibril alayhi salatu wassalam in Daud api agad sin Jibril alayhi salatu wassalam in Daud alayhi salam pa buli sin amin bud dito haruhulan niya halungag yan to ya simud sila magto pagubos pagdatong nila magto pabulian niya on imulin in Jibril kimawa hambuk batu bihan dito ha buli bulatak sin bud yaon ampan niya magto piusat sin lima niya ampan niya tiyayak bihanin lima niya piyakita niya kan Nabi Allah Daud. Laong niya ukaya. Iukay niya na in napusat yaon. Laong niya uno'y kita mo. Laong niya ud. Na laong niya asubuha kuno in ud yan. Sabab in Nabi Allah Daud dahin ha mga nikmat dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya iban sin anak niya amin makara sila magbisara hakatan biya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya na sin manok-manok, biya na sin mga kahayup-hayupan, sampay sin mga jin, bihan, na hinang niya inidaraakon in mga jin. Asubuhalong niya, bang maununo na siya. Pag asubo sin Nabi Allah Daud, haudyaw, long niya, maununo na yung kahalan mo. Inagisin udyaw, alhamdulillah lang niya masanang tuod ako. Iwan piya kakaon ako sin Allah subhanahu wa ta'ala. At niya siya wala nalupas, wala siya nauno. Wala siya kaya pasaran. Yan to pa'y sa babuli bulatak sin budyaon. Nabiya din na yung kita yari kahayangan. Bihan yan. Biyan na sin pangadyan talimabay. Kahapon niya. Bang kita magtawakkal ha pa Allah subhanahu wa ta'ala sin matan-matan pagtawakkal. Na dihilan kita rijiki sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di tamisan mapangannal bang din nakasudin rijiki arap marikato. Aun parang nga mga ulama magbisara laong niya in rijiki murihil hiril kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala misan pa kaw di tumayma hiatod sin siyusyo na humatod harap maun kay mo hiruhal kay mo hauno na ubos imian kaw in ako na di ko nakakunahanin yan. Sumakawa bang rijiki mo tumangkis kau deng harijiki amun di matong maun kay mo. Tumtuma yatay manghud makauna pa in rijiki mo rumatong pabay mo rin kay mo. Yan in mga ini bang kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala hirihil kay mo. Inyan kaya na naman si mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aun waktu di sila tumayma duhalan sin pagkahinila. In kabayaan nila, amun sila inamin maglugto. Hambuk waktu in Umar ibn al-Khattab, diuhalan sin hambuk sahabat biha. Di niya tayo maun. Uno'y nagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya, Ya Umar, hada rizqun min Allah, saqaha Allahu ilaik. Ya Umar,
Inyan rizki dengan Allah subhanahu wa ta'ala piaramon kay mo. Kawa kita kawayan. Sabab in sila, nagbabayta day sa bin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila. Singod kamukan Nabi Allah Dawud. Sabab in siya, di siya magkaon sin rizki bang bukon dareng habunga lima niya. Naman jari rimukot jad halom sin daghal nila. Di sila mabaya duhalan sin pagkahi nila manusia. Ya, sumagawa, aun waktu inyaon kagunahan mo isab, atawa aun kaingatan sin Allahu Ta'ala lawi marayaw jumatukay mo, amin hiparakay may mga rizki yaon sabab mayta. Aun waktu mausal mo yaon, haamuyin pakaradyaan labi-labi na pag-agama, amal dakula ito. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Naamo yan mga katawtay manghuran haagama Islam. Manjari doon hayaon biya na sinkis sa lang kasi namin ini kiyabay tatanay ng pangadjian na ito sing kahoy amo hindi malipas bihan sabab bukon sa jaha kahoy amuin pasil hababaw sing gumiini iban sintu sin ulandeng hataas kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala in taod sin tumu maripababaw sing gumi bihan iban sin taod sin pasil halaw man sing gumiini kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala in buhangin naing kita wayron saan misan manghangkakas sa sibi-sibi ya ulunan mo rin kakausan itungon biyahin na yung biya simbanusin ini yariha bawawsin gumi ini mga katawtay manghuran sa agama Islam na manjari laungta sumuno sanukri'u ka palatan sa biyita sin Allah subhanahu wa ta'ala roon haon sanukri'u ka palatan sa manjari piyabas sa namo kaulong sin Allah subhanahu wa ta'ala in mabas sa murunhan di mo nakalupahan in Rasul sallallahu alaihi wasallam matarrang in siya simulig hakauman sin pag-ianun lang niya in siya ummi hati sin pag-ianun ummi di makaingat mamasa di makaingat sumulat sa sumakawahambo kiniri nga mga hikmat mayta in Rasul sallallahu alaihi wasallam amun dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala aun doon hikmat kawian sin Allah ta'ala jumatu halaw man singkaw man bihad to sila katan bukon day sab katan aun day kanila maingat day sa mamasa maingat day sa sumulat sumakawa in Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuk siya rin nga mga di maka ingat mamasa iwan di makaingat sumulat sabi tanda niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak to siya nakalain na pamadina aun day nga mga kasahabatan niya hangpo datag pito in taod sin sahabat nakaakad kaniya maingat magbasa iwan maingat magsulat mapuas din dito biya da kaniya katandi maingat mamasari maingat sumulat tanda niya hawak to sin kanaog sin ini sura amoy in nimaog doon ha bud lang ta ano yun Jabal An-Nur amoy in piyabas sa Sesin Jibril alaihi salatu wassalam lang niya iqra in sambag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'ana biqari di ako lang niya makabasa hikarwa damikyan bialikan hikatu paghikatulong niya iqra bi ismi rabbik basaha siya hangaan sin Tuhan mo naroon ay ni pagbasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam didto na timagna in katan sin biyita sin Jibril alaihi salatu wassalam biasa harap kanyari niya nakalupahan bat biyita doon ha ayat ini
Sa nukri o kapalatan sa. Hambuok kiniring ha mga ini mu'jizat dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala at tawapiyara sin Allah subhanahu wa ta'ala ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na ini di na to ikapag inu-inu. Inyan katan bang kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala hidayatan in hambuk manisya ayaw Rasul sallallahu alaihi wasallam bang matan tuod siya mag-ingat makaingat in tao misan isa-isa niya aun kaya sakupan ko hambuk tao in tao ini sampai tiangis ni rihan nagaalop kami malaggo lang yung pagsusun ko. Insiwi-siwi pa ako. Ini, dia akakusin ina ako, papangadjiun. Biya sim pagpangadji sing kamaasan niya tulong ta, amuin halihal. Manjari lang na inhinang ko, bang kami naman ako naman to, harap pagpapangadjian na mo, tumapok kakulong niya. Inhinangon ko, maglawag ako long nesin bungang kahoy amin makaun-kaun ko biya. Halom singkatian. Labi-labi na lang niya bunga biyabas. Doon na ako long niya magkaun hataas niya. Sa takaran ko yung mga iban-iban ko. Bang sila mu'i na rin dito pagpangadyan na mo, ampa ko numuog din hataas sin biyabas yaw ng panako makadpapay. Uy, ko long na nakaingat. Manjari lang niya, wala ko ini naimangkan maka sampay ako maripahula susi ini. Di na ako lang na nagsusun. Naman jari inyan kataan pagkasiyusod niya inyad to naway makahindo kaniya. In kami nangangadji da isab. In siya naghihinang da isab. Aun waktu niya hindi magkugdan. Na tiap-tiap kami makalabay dahil hamadi na harap madto pa Makka mag-umrah. Sabi waktu na mo ito on waktu mga makarwa makatu kami mag-umrah halom sin ang kabulan. Na jagahan niya to dah kuya. Na hambuk waktu nakahapa kako. Nagtangis na isab. Bang biya dining kaingat niya mamasa. Inagi ko kaniya pangayo kau tabang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inakuri ako makatabang kay mo sa malayo ako. Batin layo niya madto kamo mga tuong katos usok bato. Haot sin Madina iban sin Jeddah in sila. Naman jariron hayan biya sa pantun kaya sigpitan. Lang ko pangayo ko tawang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lang niya biya diin kaagi ko mangayo tawang patuhan Rabbul Alamin. Nalong ko muna pagsambahayang kau hajat. Lang nari ko san kaingatan misan bang unuin biya pagdua. Nalong ko ay nakaw magdua-ruwa. Dahan na hadya magsinog in Tuhan Rabbul Alamin. Sabab in Tuhan Rabbul Alamin, siya rin naghindo kato si bahasa kasinog. Ba't biyay talong ko si mga ulama, in bahasa hindo sin Allah subhanahu wa ta'ala hapo na to Adam, 7 katos. Lamod lang ko yung bahasa na to, sinog. Dahan na dyan magbisarain Allah subhanahu wa ta'ala, mga ko tawang kani. Naman jari hambok waktu, nakalabay kami nag-umrah, nahiyapaan niya na ako yan. Namataod kami, 2 kami sa sakatan. Pag ubos, pag naong namo dito, sabi malihali kami ray-day bihan, na magtuin niyo ako siyakmit bihan niya. Long niya karina ko, paruna naman sila yan. Kari ka long niya. Long ko may taon yan. Karina pa ka long niya. Na piyasod niya na ako madto amin quarter pag initutukan niya. Naroon na yaon, ang paniya na ako piya kita bihan. Kita ba kalong niya? May nga sana kumasa. Iukab na yung Quran dakula bihan. Uy, nalang ko biya din kaingat mo. Nakaingat ako lang na sinisaysa ko. Lang ko biya din yung kaingat mo. Nalong niya, nakakatun ako pa Madina, nakaminsan.
ini amin lang niya sa buhay hinang miyato na ko. Pag-uwas lang niya, di da ko lang niya makakadto, makabatok kay mo. Imarap na hadya ko pa masjid. Pagkadto ko lang niya pa masjid, bunal lang niya bayta mo kako. In Arab lang niya nagtutunggo sin Quran dito. Di ako na dyan lang niya nagsinog. In aki ko, dili ba ko Quran? Natiudloan ako lang niya pa Quran, mataod yan tuwiutang ha, ding sin. Ini masjid halawang biya. Lang niya, ang pakuihan, mangayo ako ang buok. Dihila ko lang niya ang buok. Natianguan na ko lang niya. Iban sin pagtangon. Napini ko na lang ng Quran da kula, amo na lang na ini. Malago din nga katan. Uus lang niya, ang pa ko nami tape recorder. Ang pa ko nami sin amin ini kuan niya, hangpo tagwalo syarit yaon. Amin jukop siya in Quran katan ding halip lamim sambil magtupa ini kahinapusan sin sura bihan. Deng hasuratul Fatiha lang ta sambil magtupa binnas. Naubos lang niya pagdatong kumari, baka tingugon ko lang niya panagnaan namin umbol hambok sa rited to. Ubos ang pakulong na iuka bisab din diha panagnaan sin. Naubos lang niya biyabas sa iurol ko'y sabihan, piyangangan nal inamin biyabas sa yaw. Sampay lang niya makabasa na ako. Ana, matan tuod. Bihayaon, alhamdulillah. Nakapangadji na siya, sambil hambok na imam dito ha, wala na mo. Bihan niya. Amo yan mga katawtay manghuran, inyad turing ha mga mu'jijat yadto sin Allah subhanahu wa ta'ala, ha mga manusia, amuin mabaya, ini makaingat, sin amuin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, doon hayan, giyanapan sin Allah subhanahu wa ta'ala in ayat innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra. Biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala in siya, in Tuhan Rabbul Alamin, kaya ingatan niya in lima lahil hapya panjari niya iban sin nakatatapo. Sampay pa amin jantung ta ini nakatatapok kay ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang unuin ini angan-angan sin tiap-tiap manusia biha. Unuin tiyataw niya halom sin daghaldi. Kay ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Tuhan Rabbul Alamin ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala, kaingatan sin Tuhan Rabbul Alamin, sin Tuhan nyo Rabbul Alamin, in katitipuhan sin mata niyo. Wa ma tukhfis sudur, iban sin tiyatapok halom sin daghal niyo. Hati na yung kita makapahoy. Di kita makatapok dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in kita ini, siya in nagpapanjari. Siya in nagbabaya singkatan. Ayaw laong tain amoy hindi niya kaingatan in tiyapok mo doon hayan. Misan hindi mo kaingatan habaran mo, kaya ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan. Na, doon hayan, dihilan niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam singkatan maluhay. Dihil ha Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya katan in hikaluhay. Hambuk na rito rin ha amin pagbasa niya bihan, di niya nakalupahan. Yan inday ha mga mu'jijat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin subay na to, hitaw halam simbigi jantong na to. Inibiyata sin Allah subhanahu wa ta'ala hapamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubos dahil ha mga siyabot yan tukatan, padhakir in nafa'ati dhikra. Pagpatumtum kaw, ya Muhammad, hama nga sila amuin magmumpa at yung pagpatumtum mo. Biya kita simbiyaitaan doon haon, in patumtumun mo amuin tao tumayma. Hindi tumayma, ayaw ko magluhos.
Bihan, intanda niya hambok din ha mga amin nasagda in Rasul sallallahu alaihi wasallam sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Hawak to siya nagdakwa, amin iurul niya yung mga nakura sing Quraysh. Bihan, sabab in natali niya, bang makaagad yung mga nakura yaon, ingkatahan niya makad kanila, may nang sa Muslim. Hawak to adto, amo nain, iurul niya, bihan, biyay taad sin, panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala, di matong isabin hambuok, buta. Harap maun kaniya. Mikihindo, sin uno-uno na yung hindo sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya. Inbuta ini, amo na yung pagtawakod lang niya, hi Ibnu Ummi Maktum. Hi Ibnu Ummi Maktum, in amuin ama niya, magtaymang mo, di ba, sin ina, sin Khadijah, asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naman jari, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, daing ha mga parsababan day sab si pangudyo-ngudyo si mga kuray sa waktu adto, amin lang nakitaan niyo ba, ay may makad kanya, mga bihan yan, mga tao bihan, isan may makita, mga tao ay kapus pa idahan. Asabi ito in Rasul sallallahu alaihi wasallam, biasa pantun napinday pamayhuan niya. Sarta na naikod siya rin kan Ibnu Ummi Maktum, amo na yung kanaog sinhambok sura, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kita kau ya. Naroon na inibihitaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, padhakir fa in nafa'ati dhikra. In patumtumun mo amo sadya in mga tao magmumpa at in ini uno niya. In pagpatumtum mo kaniya. Biyayta doon haon, padhakir bil Qur'ani mimman yakhaful wa'id. Laong niya, patumtumain hisiyo-siyo na amin nagmamabuka. Atawa nagahali sila sinaun, parjanjian sin Allahu ta'ala iban ipon niya. Aun jumatukan niya hasusungon bang siyari tumayma sin agama sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Naroon hayaon, amo na in iurul sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in mga yadto katantan, biya dasing kita niyo. In tawri tumayma, mga kataw-tay manghuran, pasaran na to na hadya kabayaan niya, katanaman niya. Wa ma alayna illal balag. In kato sadya magpatumtum. Bang siya tumayma, alhamdulillah. Bang siya tumayma na, alhamdulillah. Puas parkala kita, nakapuas kita kataksilan. Madto kanila, ibandam kiyan paginawabaranta. Sabab isiyo-siyo in aun pangingat misan dakuman tiyo-tiyo, kaya wajiban siya magpasampay. Bihan yan. Diin na in kakaus-gausan ang kanang biya mga hinang sing kami ni nando kay lurin diin na biya iabutan sing panghati na mo inyad to inhipasampay na mo supaya kami di mataksil at tawari na mong mataksil yung ginawaran na mong hadlaw gana-gana. Sabab makabuka doon haon yung biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in arinya katimul ilmi mal'un. Magtatapok sin ilmu lala natun. Imo na muna manglaan at aminta wala mo piyahati. Amo na inta wala mo piyatumtum. Bihan niya ni namin makabuka doon. Nabang siya tumayma, na yung kita mang lukos. Bihan. Hati niya, aminta o sumukat, mabaya tod siya bihan. Umingat sinsara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nariingin kahatian mo, ibay tamo kaniya. Bihad. Naman jari mga palanggungan hakam Islam, biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, sayadzakkaru may yakhsha. Inta upya tumtum mo, amurayan im makatayma im mga tao aun doon, kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inway kabuka niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, hapusun kaw. Ang kanna, biyaitaan kita si mga sila, nakauna, nakahati sinakama sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw kolong ni magpatumtum kafir. Kaya simbayta sinali radiyallahu an, ayaw na kamumalong ni mamayta mga kafir. Yung pagyanon sing kafir,
Hatihon na to in kafir mga katotay manghuran. Bukon in kafir hapangatod na to anak sing kafir da isab. Bukon. Impagyanon kafir amo hindi manayma sinsara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy in palarihon niya nakkaliban pikilan niya, tabunan niya in sara sin Allah ta'ala sinaktal niya ban pikilan niya. Kita na kawin banos di majato haloman na to ini. Intarang na sin akama Islam. Jukop na hawak to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagwapat kanya wayroon na rin naman jari kanapan di naman jari dagdakan sabab jukop na inakama. Yan naggugwa mga katotay manghuran. In kakahidang bahasa kuno inyan, lamud haakama Islam. Hain doon hadya, baku-bakura, nakaig in bulan, amoy in ini laungta, magpunin tao hamang higad-dakat biha, bahasa paano runin uno yaon. Panao kunin bala. Naway niya kaingatan, ingkatan po ini aon siya hunasan. Namunit sa yan. Panao kun mimbala din doon kay mo, usimbala sinhan si paketo, humarapin sa maun kay mo. Sababin ini dakat yan, di sa maghali-hali. Magtaob, maghunas. Pakain-pakain hadyang katudyuhan sin dakat. Bangsa upama, matanin yaon, batin bala yaon doon narakat yaon. Sa abukun, aon waktu in bala, kitain maghinang. Aun waktu imbala, yaon halom sing kaumanta. Biha, sa rabing katan, panulang sin Allah panulang pa Allah subhanahu wa ta'ala, panaukan sin Tuhan na bulalamin bala. Angkan sa milweta kato halom sing Quran. Ittaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Kabuga kamo ataw hali kamo ring ha mga pitna. Amuin bang jumatu impit na yan, mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala in dumatong, wayroon maparihara dunhan. Bukon in tudyuhon sin bala amo hadyan naghinang, ingkatan halawm sin kauman niyaon malapay. Nabiya na si mga jimadya tukato hawihaon ini waktu. Bang kakahinang si mano siya in puudan ini katan, nabala sa ini. Kakahinang si mano siya. Ngayon Allah Ta'ala magdul hadjah bihayan. Manjari mga katautay manghuran. Doon hayaon. Wayatajannabuhal ashqa. Mga tao amin asal nagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Maingat sila ini magoy ring ha mga tao tumangkis ring ha mga tao amuin ini nagkukupor pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Sabab, na mga saylayon, bang sila rin mapinda rin kakahinang nila, hapagkupor pa Allah subhanahu wa ta'ala, biyayta sintuhan na ito Rabbul Alamin, alladhi yaslan naral kubra. Amoy in sila landang-landangon dito halaw sin narka sa lago-lago, narka jahannam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uwos lang niya, thumma la yamutu fiha wa la yahya. In kaaunan nila rito halam sinarka jahannam, na wayroon ka kamatay nila, iban way kabuhi nila. May wayroon kamatay way kabuhi. Sabab, di mapatay, mabaya sila na mapatay, hawak to sila halam sinarka. Sa di na sila patayon, sabab kakal na kita buhi. Intaw sulka, kakal na buhi, intaw narka kakkal na buhi na doon haon lang niya ini in sila wayroon day sab kabuhi niya. Way kamatay, way kabuhi. Way kamatay sabab muna runahan ini yaon sisiksa sin Allah subhanahu wa ta'ala amin wayroon hugna sin pagsiksa kanila. Wala yahya, way ray sab kabuhi. Way kamatay, way kabuhi. May way kabuhi doon haon sabab bang tao halaw kisiksa bihan, di sila makahali-hali bihan marayaw. Misan da kuman numapas marayaw-rayaw, di makanapas marayaw. Sabab katoy kuno malumuin, udyot pamaranan bihan, may nang abuyon nagsisilawak, sin sakit, sin narka. Uwos doon hayaon bang mahinang naabu,
Pindahan na isab sin Allah subhanahu wa ta'ala pa amin jasad bago. Baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Gantian na mo lang sin Allah subhanahu wa ta'ala pais bago hasupaya makananam tuod sila sin kabinsanaan doon ha. Daing ha amin kakahinang nila rin di hababaw sin gumiin. Ubus beta sin Allah subhanahu wa ta'ala sumuno ayat hangputag upat kada aflaha man tazakka. Na nagparudtungan doon ha, namin nagsut sa sing ginawaran nila rin nga pagmaasiyat. Nagsut sa sing ginawaran nila rin ha maghinang dusa. Nagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta himinang nasipyang daakan sintuhan na Rabbul Alamin. Amo na yung mga sila makasud palawon sin surga. Wa dhakara asma rabbihi fasalla. Sarta daing hapagtawbat nila roon hayan. Minig daing haamuin piyanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala himarap naman paamuin himinang sin ini panumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta doon hayan amuin in piaruli in pagsambahayang patuhan na Rabbul Alamin. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Uwos doon hayan biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala habihaning kahalan, yari kau halawm ibadat, yaon day sabdoon hayaunin, parkala sin dunya ini amuin aun waktu in tao, ini maka bing ha amin udun yaon. Kakahinang misan siya kimukugdan na, doon ha magkasasaw imano siya, sabab simbakkas sinuno yaon. Ang kanalong si mga kaibanan sahabat doon ha, in dunya ini, hangkan na isabi ni kaibukan si mano siya, pasal yaon bay sabdoon haon ing katantan kaibukan. Amin yaon pag yanon dali kakitaan mo. Inadlaw akhirat lang niya inyan katantan lukay. Sarta bukon hadya siya lukay inyan katan way kaya bay ta doon haon. Tiya tapok sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga katantan tutungbasan niyaon. Hati niya in sila suway hadya kakitaan si mata nila. Ampa sila kumahakat. Amo yan yung kamatauran si mga nagkukupur po Allah subhanahu wa ta'ala. Naman, jari roon sila pa amin dali yaon. Pasal kikita nila na wala nila pakiasungit pasimod nila in lanab sim pagkaon, yadto na sila magtuy. Ini kumawas bihan. Nahangkan na sambil di kato, misan siya haram, kumawas na yung tao. Bihan. Misan doon haon, aon na magbayta lang niya inya na ang pagkakaunan yan. Di na kita magsabot. Kamatauran ini muslimin halaw niya. Magkaon. Kaiibukan. Aon parun haon mga magini. Kuan ini. Biyahambok ta umalago bihan doon. Umaalop pa mga katan magkakaon. Nabihan yan. Na maibog ini. Kataw tayo manghuran, magharap mo ang palukal yaw. Naimbiyay tayo, matarang doon na yan, in hipaglamod nila, hipagpuno yaon, ha, pagkaon nila, hipagpalanab nila, utok baboy, iban lana baboy. Amo na yung sauce nila, sin bahasa Anggalis. Hipagpasarap. Naamo yan. Naman dyan matagi yung kaibanan bihan doon. Yu'thiruna al-hayat bal yu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. In amoy in sila lang niya magbakkas doon dita kay nila dunya pag-ubos in labi biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na in sarayaw-rayaw amo na in haadlaw akhirat sarta in hadlaw akhirat kakalda siya in katantan pag inumakan doon hayan di siya magkabalos hindi hadon niya ini tiyo kahanginan hadjaway na naman jari mga katawtay manghuran inimyog to imbya mga parsog patanta pasal sin nag-blackout na mamaida ko kanyo
Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله